Ginoo, lukluk kaking banda kung wanan. Ang gaking agawa kulang dalpakan, mung bitis ding kekang kasalang. Pari ka, kapilan man, kalupa ng Melkisedek. Manibat king Zioning Ginu, kayang pelawakan. Inggabu na kekang sasakupan. Kasalang king kayang kayupayan, kekalang ipailalam. Pari ka, kapilan man, kalupa ng Melkisedek. King Aldo harapan mula kekang kasalang. Ding memalen magkusalang, ikaing karelang saupan. Iba't king sagradong bundok ding kayanakan. Datang langan tingambuning abak, banke kamakiyagum. Pari ka, kapilan man, kalupa ng Melkisedek. Inginu kekatin yang pangaku, ati ni ene baywan. Ngana pari ka kapilan man. King pangapari ng Melkisedek, karin ka mabilang. Pari ka, kapilan man, kalupa ng Melkisedek. Pari ka, kapilan man, kalupa ng Melkisedek. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo kareng tao Korinto. King tuiro abinyeho kaya kayo, tinggap ko naman king Ginu. King Inginong Jesus, kanitang bengi, may pagtaksilan niya. Kinuwane ing tinape, pepasalamat siya king Diyos. Pemiraso na ing tinape, at nga na, iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Antimurin kay badang mengan, kinwaning kopa at ngana. Iting kopa yung simbolo ng bayong kasunduan ng Diyos at mitatakan king kanakong daya. Balang minam ko kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan ko kaniting tinape at minum kaniting kopa, babali tayo ing kamatayan ng Ginoo hanggang king datang iyo. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos.
ing mabiyete nape, tinipang iba't banwa, ngana ning Ginoo. Ing ninuman mangan kaniti, miya kapilanman. Ing Ginoo mantabayake kayungan. At keka antimurin. Pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Tinggap nung Jesus ding kekaldan, at selitana nala tungkol king kayaryanan ng Diyos. Pe pakayapan o ring sablang sukat pakayapan. Inyang malapit ng lumboging aldo, ding labing adwang alagad, lepitan de at sinabira, palakwan nyo nala ring tao, ban mi puntala karing balen o baryong pakalapit, balang manakit, apanganda, at apituturan. Huling mi kailangan niya iting lugar. Dapat nga ng Jesus karela, ikayo mismo, tinan nyo nga panganda. Ngarang may kibat, lima lamong tinape ang bongadwangasan ding bakalmi. Buri mong mako kami bansaling pamangan para karing dakal at taong dete. Ating mga 5,000 katao karing lalaking at tsukarin. Nga ng Jesus karing alagad, paluklukan nyo lang makagrupong 50 katao. May mintula ring alagad at pepaluklukan do ring sabla. Kinuha nung Jesus ding 5 tinape at adwangasan, tinalangaya banwa, at pepasalamat yaking Diyos para kareti. Iraso nala at sakano tinwang karing alagad, bani pamyero karing tao. Ilangan, menganla at kinabsi. Labilang adwang kaing, ding akat mura ding alagad, inyang tinipon do ring tinape at tagan na ring tao. Kapatid, ding mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa abak, kaya ko nga po. Good morning. Potang mekad, bako kumbirata mo, last week, ating may kumbira ka na ako, nga namong, anniversary ming mi asawa, kumbiranda ka mag-dinner, bale. O sige po, nano pong dala ko nga ako. Ay, alakang darala nandyan na ano mong, yung sarili mo, nga na. Don't bring anything. Just bring yourself. Potang sabyan na rin taong mangumbira kaya katamo yung makanyan. Antida na mo sa sabyan, nothing is more important than your presence. Mas maulagay tang atsuka. Mas maulagay yung datang ka. Buri ng sabyan, more than the thing, more than anything you can bring, they just want to be with you. They just want you to be there. O yan kano'y pamiyaliwa, kanya mo lulubing pamiyaliwa na ning eating and dining. Eating and dining. King kapangpangan, balang paresya mo. Eating, mamangan. Dining, mamangan. Pero, as neng karagol pamiyaliwa, ing burina sabyan ng eating and dining. Eating, it's a bodily function to sustain life. Anything that is alive needs to eat. Nung mabiyaya, kailangan mangan niya. Ban manatili ang mabiya, dapat mangan niya.
But dining is more than putting food into one's mouth. Dining involves companionship, sharing stories. A good meal shared with a good company. Itamo mo ka ng tao yung gagamit king pamangan as an avenue for bonding. Lalo na siguro, itamo ka pampangan. Ding animals, potang manganla, eda naman isipan ng magbanding la, potang mamangan la. Pero itamo ka no, we dine. Uling mekad, potang magbanding tamo, palalaman tayong kaya katang relasyon, gimbalang metong, malyari nga lang pamangan. Almost always, ating pamangan. Gagamitan tayo anting pamikatagon o okasyon ing pamamangan, ban palalaman ing relasyon. Makanyan niya ing dining. Ating metong siguro din dam yun ang kwento nga ni, matuwa na yung kwento, pero burike pa mo rin gamitan. Ating metong nga lalaki, bitasang sinimba, kimbyena. O inyang matwane, may intriga yan, ang gagawang kimbisamban, linob yung kimbisamban. At siyempre, uling pasinimba, nabalo yung pamitugi-tugi misa, ang ganay niyan data yung komunyon. Yan data yung komunyon, may kipila-pila yan naman, hanggang nabalo na ang gagawang king harap. Inyang malapit nga na, ano kaya, bala mo tila sa sabyan nga na. Inyang malapit katukining kayang bapa, yapong amin, katawa ng Kristo, nga na ning pari, amen, nga na ning bapa. Yung lagyo pala, yan sabyan nga na. Katawa ng Kristo, nga na inyang yana, Bogard po, nga na. Bogard po. Ba? Pikato lang tayo. Pero bala mo, makatugmaya, ing Bogard po, king Ibanghelyong eni, king kaya katamong kapag masosyan. Katawan at dayang Kristo, solemnidad ng katawan at daya ng Kristo. Ing mo nga manong masanting di ng pansin king Ebanghelyo, king problema nga arapanda, na sinabi na ning Ginoo, ikayo mismo, di na nyo ang apangan nga nakarela. Inyang sabyanan ning Ginoo iti, kareng kayang disipulo, ikayo mismo, di na nyo ang apanganda. King imagination ko, aliwa mo itang di na nyong asubuda, tinape, at asa na asubuda. Makapagpakabsi karela. I think the Lord asked them to give the people, the crowd, the hungry crowd, a dining experience. A dining experience where connection, sharing, and companionship are just some of the miracles that happen in a dining experience. Nya pinewari, balikan kitang manuana nitang reng mangumbira kaya katamo. Nakamagdalang ang ganano, basta datang kamo. Uling, more than anything, your share is your person. Indadala mo yung kaya kang pangatao. When you are dining, you are sharing your person. Nakatangka buring kasulo tahalaking pamangan, detang mapamiro, detang very sensitive, may pamaninawad, dabot dane. Etala burin diling kayabek in lamesa, deng masaklomata, domanagisan, kwananda. Itang alalang pakyalam, kareng kasulo dakin lamesa. You put in, you contribute your person. Makanya niya yung misa. Niya yung misa, may ngari ang potluck. It's a potluck of persons. Daralami yung sarili mo. Ita yung contribution mo, yung sarili mo. At po tanda dadalami yung sarili mo, ban makisulo, kindulang babyekang oportunidad lumalam yung kekong relasyon, kareng kasulo mo. Ustuyapin yata yung Bogard. Kaya tampakibat ng Bogard po. Bakit? Because more than the body and blood of Christ at tatanggapan taking misa, paganakananing kapag masosyan tamo, ing katawan at daya ng Kristo, itamo, Bogard po. Ing pangatao mo,
yang ambag mo, kindulang ning Ginoo. Corpus Christi, nga tamo. The Lord gives Himself, His very self, to us as food and drink. To become His body and blood for the world. O yan ing Santa Iglesia, ing katawa na at dayang Kristo para kingyato. In short, potang kakanan may katawa na at daya, maging katawa na ka naman at daya para karingaliwa. Among, limala mo pong tinapi at adwangasan, dingatin kami. Ala ko man po ngayambag, ko man po may garal, ko man po makwalta, ko man po may yari. Ala ko po nga pagmaragol, ala kong talento. Adwala mo pong asan at 5 tinapi, ingatin ko. Pota po, magisan niya pa nung iyambag ke. Dakalama kanyan pamiisip, potang ditak niya mo isinop me, ban magisan. Pero aliwaya, tuturo, ingke katang kapag masusyan. Nung buri me nge magisan, inditak, idake me, pagpamye me. Katatakot kagisanan. Bakit? Uling ing Diyos malugudya karing tagantagan. Father's Day ngeni, dakalataong piling da kagigisanan la. Metong karela, ilapin din tata. Ding tatang muli kimbale, masakit na katawan, uli na ning pamanintunan. Ding tatang mamusan pamilya. Ko po magselos, ikong ima, syempre po Father's Day, ilapan din ang tampansin. Then tatang magkapilit, maging tapat at mayap. Mekat din kay panamdaman da tagantagan na lamo. May gisa na la, latak na lamo, alanong silbi. Nung ka man tata, pero makanyan yung panamdaman mo, mekad, para kaya kayo yung maya pabalita ning aldoyti. Nanong gewa na ning Ginoo karing tagantagan, tipunan nyo la, kana ning Ginoo. Elam yugse deng tagan, isinop la. Bakit? Ulinging Diyos, malugod ya karing tagantagan. Deng midawon kimbyeda, at alang latak na yung mitagan karela, malugod yung Diyos karela. May ngari-yaring ngos-checking misa. Nung po nga papansinan nyo, kayari ning komunyon, edano man pamulsa deng EMDC, reng mitagan na hostya at pakandang manok, o kaya babi, ali. Tipunan dala, mitmong kaingatan, at ibalik do kin da bernakulo, banisinop, samban. Alang masasayang karing taong magkalob king karelang sarili. Tipunan ako ning Ginoo at isinop. Bakit? Uling ginuyang malugod karing tagantagan. Susundo na katang pakanan, king tinapi ning kayang sarili. Ban asundo tamong gagampanan ning kaya katamong kayawsan. Anting katawa na at daya para king yato. Pamangan ning yato. Potang may gisa na ka, tumula ka, uling kami yukse. Kuanana ka, at isinop king kayang lele. Bakit? Uling katawa na kang Kristo. Katawa ng Kristo, itamo, bogard po, ika, para kingyato. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Hesu Kristo ng anak ng bugto nga ginutago. Pengagaliking upaya ning banalay espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebie, pepaitas siya banwa makaluklok wanan ning Diyos, sigpang mayupayang tuto,
Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabi ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banala espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangpatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alanganga. Manalangin tamo, king ginutang Yeso Kristo, ape parakal karing tinape, para karing danupan at magnasang misan metong, karing taong makapadurot, king metong ng dulang. Natamong manalangin, Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Ulitan tayo po. Ginu, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong akasalpantayanan, king mabilog ay iglesia. Manalangin tamo, king ingaldo, datang yo, potang ding sablang kikilala kang Kristo, bilang karelang Gino, lukluklo king metong mundulang ning Eucharistia. Inya nga tamong manalangin. Ginu, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong alugod, ding sablang susuyo. Manalangin tamo, king ingaldo, datang yo, potang ding sablang balayan at bansa, atuklasan daing sikanan, lugod king metong at metong. Inya nga tamong manalangin. Ginu, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong dantula ring sablang anak, amig primera communion ni king banuang iti, ipanalangin tamo, ing potang daratang ing kasakitan, manatili lang tapat king Gino. Anya nga tamong manalangin. Ginu, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king kaligaligan, daring daralan kasakitan, pauli ning dano, pagsalbat at sakit, manalangin tamo king Gino, baning aldo, datang yo, potang ding sabla, mirinan lang katuliran, at akit dang magalang ingkarelang dignidad. Inya nga tamong manalangin. Ginu, maging tinape na kasana ning biyemi. Idahon tala king ginuring sarili tang kapagnasan. Yabe tala pamurin karing kaya katang panalangin, ding bansa at balen na misasagsagan, ding danupan king kapayapan. Ginong Jesus, binye mo kaya kami, ing kabilugan mong sarili. Gawan mo kayang tandaan ing kaya kang lugod, at sopan mo kaming miye para king metong at metong. Kapamilatan ning kaya kang upaya. Ikang mabiyeming Gino, manggaman king alananga. Amen. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya arapan ng Diyos, igpang mayupayan totoo. Tanggapan sana ning ginuwiting daon karing gamat mo, kingi kapurit kaligayan ning kayang lagyo, ing kaya katang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo mananasanang ing tinape at kali sa daraon mi, iyatad na kingke kang iglesia, impamisan metong at kapayapan at tatalakaranda. Tiadwan mi, kinlagyo ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabay ake kayungan, At kay ka, Antimor, yat nayo ren pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati o higpa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King tauling apunan, kabang makaluklukya, king lamesa, kambering kayang apostol, dinaon na ing kayang sarili keka, anting alang musing a kordero, ing matatanggap aain, ababye ganap akapuryan keka. Di Kristo binyene ke kami, iting kapigaganakan king kayang pamaylasa, ban ipagkalam na ke kami, ing kayang makakabos au paya, manggaman king kapupusan ning panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanan me ing balayan mo, pasiknangan mo king kabanalan, ban ing pamilya ning meto ketawan, lumakad ya king sala ning meto nga kasalpantayanan, king meto nga pamisamak ning lugod. Lalapit kay ngeni kaniting makapagmalalang sakramento, ban makisulo king kekang dulang at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ingyato makisan metong ya king banwa, ban ikanta ing bayong dalit ning pamaglalang, kabang sa sambandakat pupuryan manggaman kapilan, ngaming kakanta. Banal mingig pa, karapat dapat nakampuryan ning meto yato, uling king kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristo ang ginumi, at king kayo payan ning Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ing sabla. Alakan nang mamaos king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo ang king kayalbog na,
ing dalise daon mi ampangya bilang kapanyamban kinlagyo mo. Igpa pagamuamumi, pabanalan mula king espiritu mo, reting ay na daralamit daraon keka, maging katawan at dayano ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos kaya kami, ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinmana yung tinape, pe pasalamata na kat pinuri, piraso ne at binyene karingke ang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yaing kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuha na yung kalis. Pasibayo na kampe pasalamatan at pinuri. At binyene karingke ang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablantao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Igpagaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak, ame nga buske kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, at ing pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo, inya daraon mi akeka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan me ing yayain ing kekang Santa Iglesia, at lawan me ing midaon kin sarili na, pauli ning kamatayan na ikwa na kaming sinut keka. Pagkalam mo, kingi kaming misulusulo, king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kaya sanang metong alang ang gandaon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal. Muna, kamberang Maria, kapilan mambirhen, induning Diyos, San Jose, imbanal ng esposo, ring sablang apostol, at sablang santo, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan, kasopan alang patanat king harapan mo. Igpa, iti sanang ay ning pangasot mikeka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilo gayato. Pasiknangan may kasalpantayanan at lugod ing kekan Santa Iglesia, akasalukuyang maglakbay kay tiking yato, kambening kekan Talasuyo, i Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari at Diakono. At ing mabilog mong balayan ay inatbos ning kekang anak. Igpa, pakiramdaman mong mitmong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap keka, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula paman makasaot. Ganakan mula naman ding kapatad ming mayawan na biye, at ding sablang keka, may matulat, memon na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayaryan. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap.
King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayan tutu kagum nim banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ela magisan ding limang tinape adwang asan, dung deti midawon la at midake, midawon king Ginoo at midake, karing kaparang tao. Kikilala, manalig kaniti, mausta king igpa, king panalangin tiro ng Ginutang Jesucristo kaya katam. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mo yung pagkalubing kapayapan kim panahon mi. Ban king kasopan ning kaya kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alangangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabe parati kaya kayongan. At kaya ka antimurin. King masayang paralan, idake tayo, ing kapayapaan ng Kristo, karing kasulutamo, king lamesa na, kaniting Eucharistia. Kapayapan, kaya ko nga po. Peace be with you.
Nyo ing ginutang Yesu Kristo, ing Dios amibibye king kayang sarili kaya katamo, banay biyetamo mo naman ing kaya katang sarili king yato. Mapalad tam, itamo nga usanan tanggap king kayang katawan. Ginoo, kung matanggap-tanggap kay ka, dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo. Amen. Dagana katangan sana kimbiye alananga.
Opo, ituloy ko na po. Para ka ring sablang kayanakan, kaluguran kong kapatad, manig ka po taking ginu, akay katamong hari, bandamdaman na, ingke katamong kayadwanan, para ka ring sablang kayanakan. Nga tamong manalangin, ginung malugod ka ring kayanakan, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginong malugod ka rin kayanakan, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Banding kayanakan, amelulong king marok abisyo, akit dasana, na ing karelang gagawan, at tutong makakarok king karelang katawan at kaladwa. Manalangin ta king ginong. Ginong malugod ka rin kayanakan, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Banding kayanakan, apeboren at kelingwan na, ring karelang pengari, panandaman na sana, ing tune lugod, busal daring sablang at ing tune masabal karela. Manalangin ta aking Ginoo. Ginong malugod ka rin kayanakan, pakiramdaman mo, ing panalangin mi.
Banding sablang kayanakan, amis mong ebyasang lugod, karing taong migmasabal karela, lalo na karing karelang pengari. Mabiyasa lasanang balikdan, inganggang lugod, akarelang penandaman. Manalangin ta aking Ginoo. Ginong malugod ka rin kayanakan, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Okay na po. Para king gobyerno at sablang mamuntukan, kapatad at kakaluguran, pasapta mo king Kristong Hari, ape kamatas, ang mamuntukan, banakit na yung kapag nasan, tamong mi kamasanting, ang uri ng pamamahala at mamuntukan, at tunay magmasabal, king karelang sasakupan, nga tamong manalangin, Diyos ning tunay kasaywan, saupan mo kami, ulitan tayo po. Diyos ning tunay kasuywan, saupan mo kami. Banding hanggang mamuntukan, ibaldog de sana, king tutu ng kabaldugan, ing tunay kasaywan, bangawan dang masalese, at maging tapat, king karelang tingwana na kasaywan. Baludam mo naman sana, king karelang sarili, na ikaing tutungari, at pekamatas ang mamuntukan, nga tamong manalangin. Diyos ning tunay kasuywan, saupan mo kami. Banding hanggang mamuntukan, eda ka sana lalako, king karelang puso, banding karelang gagawan, tutong makakayap, karing karelang sasakupan, lalong-lalo na karing pakakalulo, eda sana iuna, ing karelang sariling interes at iwasan, ing pamanako at korupsyon, nga tamong manalangin. Diyos ning tunay kasuywan, saupan mo kami.
para ka ring masakit at mayang wabye. Mausta mo ngayon ni King Ginu, para ka ring anggang masakit at mayang wabye. Ban ingkayang saup at pakalulu, akit do ingkayang sala at tunay kanawan, nga tamong manalangin. Diyos ning kapas ngawan, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo po. Diyos ning kapasngawan, pakiramdaman mo kami. Banding anggang masakit at magkakasakit, pauli ning miyayaliwang kapanandaman, panandaman da sanang lagi, ing lingap ning Ginu, kapamilatan da ring sakramento, ning banal ay iglesia. Nga tamong manalangin. Diyos ning kapasngawan, pakiramdaman mo kami. Banding anggang masakit at magkakasakit, pauli na ning pandemya, e sana milalako ing tiwala da keko. E mo ke sana paboren, uling keka kengan magsandal. Nga tamong manalangin. Diyos ning kapasngawan, pakiramdaman mo kami. Banding anggang mayang wabye, mipainawan no sana king kapayapan. Idala mo sana king katahimikan, at nung nuka rin abedan ako, at ding miyaliwang sablang banal, lalong-lalo na ring sablang kaladwa king purgatorio. Nga tamong manalangin. Diyos ning kapasngawan, pakiramdaman mo kami. Sui Sacra Mysteria Venerari,
ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Mipuri in Diyos, mipuri in kasantu-santusan ng lagyu, mipuri Jesu Kristo, Diyos ang taon tutu. Mipuri in lagyu ng Jesus. Mipuri in puso ng kakamal-kamalan. Mipuri in kasantu-santusan ng daya. Mipuri Jesu Kristo kin Santissimo Sacramento ning altar. Mipuri ng emunanong degulan nga ning indu ning Diyos, Mariang kasantu-santusan. Mipuri ng mapalad at ememosingan ng pangakagli. Mipuri ng maligaya ng pangadalabanwa. Mipuri ang lagyo ng Maria, Birhen ng Ponindu. Mipuri ang kalinis-linisan na esposo ng Birhen Maria, ang maligayang San Jose. Mipuri ang Diyos, karingkayang Angeles, Ampon Santos. Manalangin tam. O Ginoming Yesu Kristo, babyemo ke kami ke kang katawan at daya, king Eucharistia, anting metong atanda, king agyamang yeni, karake mo na kami kimbyemo. Mananasan ang akam tanming lubos iti, king kayarian, anong nuka mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen.
kabayan kay katamong kapag masusyan. Para kaniting espesyal ay Aldo. At espesyal ya pa iti, uling Aldo de Rentata. Kaya rin na po ning announcement, den puntata, agkatan ko lang lumapit para kimpama mendisyon. Lukluk tapa po. Kapabaluan po, magumpisaya po yung Triduum ning Sagradong Puso King Martis, June 21, hanggang June 23, at ing kapiestan, June 24. Deng misa tamo ket ipisamban, 5:30 po ninggat panapon. Kayag nane po yung fiesta king San Juan Bautista. Ing misa po king San Juan Bautista, alas 7 na ningabak at alas 9 ningabak. King June 25, Sabado, piyesta ning Immaculate Heart of Mary of Kalinis-Linisan na Puso ng Maria. Mika misa tamo ket ipisamban, alas 7 ningabak. Kaya rin ning misa, ing papyalong lapuring fiesta committee, para king fiesta ning Corazon. King June 22, datang nepuing Paris Vicar tamo, o kasawop ng among raw, keti parokya, yapin po'y Reverend Father Gian Sagum. Pero po yung installation na kanya pong June 26, Domingo, ketang misang alas 6 ni ngabak, sana po tagunan tamo. Ita pong alas 2 ninggat panapon, ingke katamo naman pong mass wedding, panimunan de po reng CWL. Kapanyawsan po ka rin kapatadang kakasal, irex kaya na ning Santor Sula, kasalya kang Karen Joy Dison, ning Green Hills, San Juan City, King August 10, King Manila Cathedral. Katataulian po, pasalamatan tala po ding paring menantabe kay katamu, kabang makalibya yamong raw. Ilapin po ding pari king seminaryo. I-Father Aljim Tuason, palakpakan tayo po. Dakal pong salamat amon. Father Dan Baul, Father E.J. Cruz, Father Conrad Flores, at ding pari po king katedral, Father Manny Santa Maria, Father Joel Suarez, Father John Senon Tulio, makanyan mo naman po kang Father Kiko Dizon, Apong Dong Lavarias, at Apong Seto. Dahil pong salamat, magrasyang abak po kaya katamuan. Agatan ko po rin tatang at yung eniketi, lumapit keniking harapan para king pamamendisyon. Talakad tamungan po para king tauling bendisyon. Ingino man tabaya kaya kayungan. At kay ka antimuri. Iduko yung buntok yu para king bendisyon. Kaniting Eucharistia, ingino dinake na ingke ang sarili kaya katamo, emu para king kaya katang ikatula, nuneban abandi na katamo, at abayo kapamilatan ning sarila ng Espiritu ning pangatugulaling kin Diyos at kin tao. Ding dakalataong danupan king pamangan at lugod, king pamipasikan lob, king meto nga bage, apaniwalanda, et alamalyaring gulutan, alang masabal. Mananasan ng Diyos, ipagkalob na kaya kayo, iting tetagan, at bendisyonano rin sa blang pengaring lalaking at tsuketi, asik na nga nalasana pamikakatawan, barang agampanan ng karelang kayausan, karelang pamilya at kaluguran. Palalaman na yung karelang kasalpantayanan, bagan maging mayap lang halimbawa, karelang anak.
at akakatabno kimbye. Ilaot na laking nanumang makasira karela, kaladwa at katawan. Maging larawa na lasana ning lugod na ning Diyos igpa, karing karelang pamilya, parokya at balen. Tanggapan niyo yung bendisyon ning mayupaya at malugod na Diyos, ingig pa, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ingke katang kapag masusyan may pupos ne kaniting dulang pepakabisya na kata na ning Ginoo kingke ang katawan at daya umena kayo gawan nyo iti karing kapara yon tao. Salamat, King Diyos. Grasyang abak kaya kung po, Happy Father's Day.